Kublai pi baro gini longi kubor bam takasni. Hadin balayo yo Chief Executive Member CEM Thymmai uba penyat singsim na kalian ka KHADC ne kasni baar ulapha ya kathup kerteng jengki Executive Member ka Executive Committee ka KHDF bayalam da ka NPP syaulat ka jela pagu Chauhan banyo ya ka jingmenjur. Uba penyat habaya kran syakilat pathai kubor baya kasyuki Deputy Chief Executive Member DYCEM onyo uba PNCM bar kasyuki Executive Member kanet syakaseng Kongres. Kakerteng jong UCEM barim ka KHADC bat MDC kamaukhar penthor umkra ba pencngan NCM na terwa banong u Deputy CEM Thymmai ka Council. UCEM ula pentip ru bakitu ki bamdon ha ka Executive Committee kin sayo ya ka bha kum ki Chairman jong ki Advisory Committee bapher ka Council. Ya ki ban sathau bakin ai jingmut syaka Executive Committee halor ki kam bapher. Uba Charles Marngar MDC ka Kongres na mau hati unshimti ya ka syuki Deputy Chairman jong ka Council hadin ba u MDC ka NPP na mau sunram ba Alvin Kisau kami ula no ya ka kam ha kasngi ningkong. Kakam Deputy CEM ngila ya railang ban IT hai ba PNCM. Tekiwe yang nampak yo ban develop YP baro nama ka file kadang lek indala yo ka approval ini sa iPad ini sa share pa baro kini list di makana pada Trei di Chairman kumang so kami ina ko prasuki da sen one kum enne kanlong kumpa he kanang no Kongres ki panyo iyang arno akan ka isi wala telang baro ba CM ni kanlong kanno Khadc haka Executive Committee ni dal artuli ki pos haka legislative kalong khatlai baro teki ki bamdan pat haka isi ke ka ba ngin ai ka assignment yaki ki MDC ki jungi kalong ki advisory committee dan bun haki advisory mduna ka hendrio nyotuli but ki badan kam sudah ki advisory committee but andala that I assignment ki MDC jungi ki advisory committee kin dan ki terms and condition ya ka bakin hot meeting nama lingba ki advisory committee la ban lum meeting la ban keren kini ki mat ki ba dan kam ki issues ba dan kam but kila pa ban wala dan aji mo siya isi takadaw kini ki advisory committee ru ki long ba dan kam hadla kamu di baal kan ni rada banding design ni hot la dan conversation ru la ni minute keteng iba chance mana MDC nama hati ke dambakla ka din tasni hi ngayo jitip hot ke scrutiny la dem te kumbang yo jitip lo kapian madong sedong te ya ka kubor bakam tikna kila ba bani kendo secretary legislative kila ban ban shin